ngicela ukurelease i-statement. Igebengu asiplani i-heist against imoto enganalutho. No. I-heist iplano based on imoto enemali. Kanti inkinga akusilona i-truck but ilento engaphakathi kwe-truck. Kulimale i-truck kanti bafuna lento engaphakathi. Wenta lasekhaya usathana akanandaba nawe but unendaba nento engaphakathi kuwe. Ungavumi ngalento engaphakathi kuwe. Uyabona? Izinto zasezweni ziyalifunda iBhayibheli. I-truck yemali mfundisi ayihambi inganamagadi ngaphakathi. Ukuthi kude ihamba kunemali bese kube nabantu abagada le mali engaphakathi. Kwasho ukuthi uNkulunkulu naye akavumela abantwana bakhe bahambe banganayo ingelosi ezibavikelayo. Wemntana sekhaya, you are not alone. That is why omunye udangeke avume ukuthi inyawo lakho lishelele. Kungani uNkulunkulu uthembelento sinento engaphakathi. And abasingcono bazokutshela kahle mfundisi ukuthi envelope iba nento ngaphakathi kodwa angeke uyithole lento engaphakathi envelope ungayidabulanga. Uyabona lezinto ezikushayayo zidabula imessage engaphakathi kwakho, idabula lento amazulu ayidingayo. Umunga ngikholwa buso uJesu bathi bayamdabula esiphambanweni bamshaya bambethela kanti sebavusa envelope yokusindisa abantu. Kanti shakapa akushaywa wena kodwa kudingakala lento engaphakathi. Bazokutshela abasebenza ama-airtime akudala mfundisi ukuthi iphini yayingaphakathi kodwa kudinga kudatshula iphepha. Kwesinye isikhathi uThixo uma esidabula asi-understand kanti kudingeka lento ezo-recharge kuze abantu babe ne-airtime. Yentanasekha kunento esiyidingayo kuwe.